أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلي مسلمانا دوي صحبتا خويا أخلاق مؤمنا ام ديسا لسر أخلاقك مؤمنا دسا كنن خبر ددن چيه و أخلاق مؤمنا لازم مروي مؤمن مروي مسلمان هشيار به گوهی وی وکری به چاوی وی وکری به کارب پیشیا خو پیش روژا خو ببینه پاشیا خو دیروکا خو خونده به جه درس و عبرت گرته به اویاج اخلاق مؤمنای لازم مروي مؤمن هشیار به لسر دکو دولاب دسیسه که کافر لسر مسلمانا چه دکه دخوازم مسلمانا بک کولج خورا مسلمانا جخورا بکن ریجبر مسلمانا خوب خو برا هفو دنه بده لازم هایا مسلمانا جوان دکو دولاب کافره هبه و مسلمان روح براتیه روح حس کرنه دناوا خدا بده انشا کرنه بده چه کرنه و دناوا خدا بده جیاندنه و لازم مروه مسلمان خبر اویج حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دا آخر زمان دا و چور سر مسلمانا کافر و چه بین سر مسلمانا و رچتا ویاوی چه به تداویا ویاوی چه به لازم فهم بکه ناس بکه و وان نخوشیه که نخوشیه معنوی اوی که دناوا مسلمانا دا چه بویه وان نخوشیه آنه تثبیت بکه و تحلیل بکه و لراکرنا وان نخوشیه بشغله لراکرنا وان نخوشیه بشغله مسلمانتی نه اوتنی مرو جامیه نمیجا خو بکه و مرو مها رمضان روژیا خو بگره و روژا جمعه هر جمعه خو بکه و که دولمن به هر حجه زکات امالا خو بده هو بس مسلمانتی نویاتنی مسلمانتی تمام تشتیک خدا جمع خواستیه تشتیک پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمع خواستیه مروی وانا بجیبینه و دیسا مسلمانتی او که خبره مرف مسلمانتیا مرف جحال امتا اسلامه جحال مسلمانا هبه و خبره مرف کافره هبه دجمن اسلامه جنیار اسلامه هبه کنه یار اسلامه بچه شکلی بچه هوایی بچه قاعده تیسر مسلمانا خبره مرف لازم جوان هبه همجی گلی برا رسول الله علیه الصلاة والسلام تشتیک جمرا گوتیه نکو همه هونه نمیجا خو بکن عبادت خو بکن و صلوات لسر من بینن هو بس رسول خدای تعالی جه پیش روژ خبر دایه وید پیش دا وید چه ببه حتانی آخر زمان جمرا بحثا علامت قیامت کرنن علامت قیامت ده کتاب مدا نفساندیه و دهنک برنامه دا مباسا وان علامت هانه جی کرنن و رسول الله علیه الصلاة والسلام ده پیش دا وی مسلمان چه بن وی چه ورن سر مسلمانا وی کافر چه بکل سر مسلمانا و چاره خلاصیا ویا چیه چاره سریا ویا چیه مروی بچه شکلی تدبیر خوبستین جبونا که جوی ظلم و ذلت خلاص بکر رسول خدای تعالی ویاجی 1004 سال بری جمرا گوتی نشان مدایه جبونا که مروی مؤمن کارب خوش کافره محافظه بکه و های آوان جوان هبه دبی چه رسول الله علیه الصلاة والسلام ده حدیثا که امام احمد ده مسند خدا و سوبان جیوه حدیث هانی دوی حدیث صحیح دا رسول خدای تعالی و ابو داود جی ده حدیث کتاب خنا حدیث دا و حدیث رسول الله علیه الصلاة والسلام تینه دبی چه رسول خدا یوشک الامم ان تداع علیکم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها حتى ده حديث كده ده بيجي يوشك الأمم أن تداعى عليكم من كل أفق بله رسول خدای تعالی ده بيوه زمانه كي وره و مصیبته كي بوي شكلي بسر مسلمان دا وره آفاته كي بوي شكلي بسر مسلمان دا وره و جهر هوایی دا و جهر عالی دا
ويفان كافرانا يهودي وفلة وغيري مسلم أرمني دبي إيزيدي دبي غيري مسلمانا نيار إسلامي ومسلمانا وهجومي سر مسلمانا بك دبي وهجومي وبك أن تضاع عليكم والبيهف وهجومات على البيهف وبدن سر لسر مسلمانا ويشي بك وخوينا مسلمانا ارزان ببه ومسلمان کوچبر ببن وخانيه مسلمانا لسر مسلمانا خراب ببه وبشوتاندنه وزاروك مسلمانا يتيم بمينه بيرك مسلمانا وبي بمينه فرياد في غانه امت مسلمانا وعرش اعلى تجبك ها وزمانك بوي شكلي وبسر امتا مداور رسول خدا دبه عولي جمرة باسا مصيبت دكه قال تشتكو بسر مداوره د پاشيه دا جي گلي برا امي چوا اجر جوي حالي خلاص ببن امي چوا خو بپاريزن گلو امي چوا کارن دشمن خو بشون دا بدن وگراندنه زيفراندنه بدن دفع کرنه ام بگيجن وي شرف وي عزت اخو رسول خدای تعالى پاشيه جي وير رچته وان درمان هانه د برمه دبي وي كافر وي هجومات على المسلمان بده وي هيريشي بده كما تداعى الأكلة إلى قصعتها بلا تشبيه دوري جماعتا حاضر رونشتي وكاوان كوچكيك وكاوان كالبهارك هجومي سر فراق خودك ياجي وكاوان كالبهارك هجومي سر براتيدك تدي براتكي چه دبه كلبك جورداتي يك جورداتي يك جورداتي وي لا شهاني جناف هفدا بلادكن جناف دفي هفد الرافينن هناك فردا دكشينن هناك ويدا دكشينن او جي بي روح او جي مريه رحتي تني خواويتي عردي وي كافر يهودي وفلا خريستيان جهود او بفي شكلي او هجومي مسلمان بك مسلمان ويدا دستي وادا ببن وكا مريا بي روح دوان دا تنبن ويخو هاويت بن عردي دنيا منفعتا دنياي تجارتا وان جوان رهب بس اختلاف جهفكتن لهفكتن بهفكتن ويدناوا مسلمانا دا هبه مصيبتكي پرمزن مصيبتكي پرگران ويبسري عالم اسلامي دا ويبسري امتا من داوره تابي وقتا ويا دبيجي چاوي صحابات تجا حيسر دبي ويا بالصحابة پرگرانتي صحابة عزيز بون بشرف بون سربلند بون كافر جبروان در ريفيان خلقي خداوي ستارة صحابات تقول ما خديتيه بك وكا باوكي بو جملتي را وكا براي مزن بو جملتي را وقتا رسول خداي تعالى في تابلوي وقتا کو وی منظره د پیشیا چاوي صحابیا غیرتا صحابه قبول ناکه وهذا بيجن فقال قائل دبي قوتنوانه كي وهذا بيجي ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله دبي قيش برك ام هندكن ام قد تنن ام تو تنن كو كافر وكا كوچكي كو هجومي لا شكي بك ويلا شهان جناوا دفي هفدر رفينن قيام تو تنن وانا بوي شكلي تي سرما بوي هواي تي سرما صحابه شاش دمينن لورا ده حربا بدري دا مسلمان 314 حبون كافر 905 حبون وي 314 حبي 905 حب مغلوب كر سي قاتل مسلمان ابون كافر دوان حرب دني داجي حربا خيبري هم ببيجن حربا خندقي هم ببيجن وان حرب دني جياني كافر حربكو بدروي دولة اسلامي الى همبر روماي الى همبر ايراني هجومات كددان حرب كدكرن كافر قات بقات المسلمان ابو اماج بر مسلمان هذا قلشين درفيان خنا دقرتن تبي قوتي واني مزن هبون سوبر جوتشي وي چاغيبون قوتي وي دميبون جبر صحابه درفيان جا صحابه شاش دمينه دبي قيوي امي تو تنبن وي كافر وي هجومي ما بكن وبفي شكلي مزليل بكن
ومجناف دفي هف برافينن وما بريشان بكن دبي قي من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قي ويشغي أم تو تننن أم برهندكن لوما رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله قال بل أنتم كثير دبي هون برن نجهن دكايا وي افتشتهاني بسريوتي نا عسلا وقطعا امت نهندكن مسلمان نهندكن نكو جبركو هندكن افتشتهاني بسري مسلمان داتي بسري امتي داتي امت دكوي في حالي هاني امت دكوي في پریشانی هاني نا مسلمان نهندكن قلي برا هندني رن رسول خدای تعالى في روجا مجمرة تعريف دك عيني مرد بيجي بلكي رسول خدای تعالى قال في روجا مدك قال عرنيقارا امتي جغرافيا امتي عالم اسلامي لبرچاوي رسول الله عليه الصلاة والسلام بهواي معجزة كي نشاني ويداي خدا اوجي جمرة تعريف دك مرد بي پیغمبر عليه السلام بحثا سوريا دك دفي حديثا خدا بحثا عراق دك بحثا مصر دك بحثا معمار دك بحثا چار طرف دنیای کو مسلمان جي کو لي پریشانن عرضا اسلامي کو بخوينه دهرك رسول الله عليه الصلاة والسلام عيني مرف دبي وقتي کو ناوي وان دراب ببيجه کو اف درهانن كافر هجومات عليه ددن او عرضا اسلامي جناوا لب دفي هف دروينن صحابه حيرت دمينن دبي قيم هندكن لوما يا رسول خدا دبي نا هون پرن مسلمان زيدنن فقط چه بسري مسلمانات گلي برا ولكنكم غثاء كغثاء السيل دبي وي وقتي دبي هون دبن وكا قرش قالي سر آوي هون پرن هون وكا قرش قالي سر آوينن دو معنى جي درد كيفي يعني بقاسي قرش قالي سر آوي هون پرن وبقاسي وان هون ضعيف جي هون بقوة جي تدي باكي خفيف سفكتي قرش قالي سر آوي او كفاهاني ويدادتش باش فرداتي ويداتي او قرشو قالو كفا لسر آوي ليستقا دستي باي با بخوازي وي كدا بك اوي ويدا بك كافر جي بخوازي مسلمانا چوا بك شكل بد مسلمانا بسر مسلمانا داتي بري وافر دادك جارنا بري واوي دادك جارنا بري وان بهوا كي دنه دك ایک بناوی اسلامینن د ناسنامه و کملگا وادا اسلام نویساندینن هنک جوان بونه کوله کافرا بونه کوله یهودیا بونه غلام ایوان بونه رجبر ایوان و مسلمان بغیرت جی هندکن که من اوی کوفی تشتیانه جی قبول ناکه مجادله دکه برخدانیه دکه تشتک بدست ایوان نای و چته بسر ای انسان دا آره داته بله اوجی مسئولن اوجی گرکه شخول لازمه او هشیار ببن امت هشیار ببه امت وی تشتیانه قبول نکه گلی برا ایروش ام نمغلوب کافرانن ام نمغلوب یهودیانن ام نمغلوب فلانن گلی برا ام نبندستیوانن ام مغلوب اختلافا دناوا خدانن ام بندست جهفکتنا دناوا خدانن پشداینه كينو بغضو نفرتا كو دناوا مسلمان هذا هي ام بندستي في اخلاقي خنن نباشن في خويه خنن ام برينداري براتينن گلي برا ام برينداري تشتك خدای تعالى جمع خواستی و منکریه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمع خواستی و منکریه ام جویها واید ام جعالی خدا بریندارن ام جعالی کافر هذا ام نبریندارن دربا ما بدسته میه برينا ما بدست مي ما في برينا اني مال خوشي كريه مسلمان وقتها ببن يك مسلمان وقتها ورن جم هف ورن سر هف ببن قوات كافر نقارن بمسلمانا بسلاح وان چقاي مودرن به چقاي پیشکتی به تکنولوژیا وان چقا پیش دا چوي به چقا بقوت به او نقارن بمسلمانا ده ديرو كده تدمي مسلمان بسلاحا وبتكنولوجيا كافرة مغلوب نبونن قلي برا بچم مغلوبونن باختلاف دناف واندا بساريتيا دناف واندا
بپشداینا دناوان دا پشتا خدا نف جهو بلا ولا بونن بوی هوای مسلمان مغلوب بونن و دیرو که دا تجاری کافرا بحکم خو بقوت خونا زیده مسلمان مغلوب نکرنن مسلمان مغلوب نکرنن تو دمی تو دوری ایروجی مسلمان بتکنولوژی و بسلاح کافرا مغلوب نابن مسلمان چه مغلوب بونن جی اختلافه جاف کتنه بله امورن سر حدیث اخوام حدیث اخو دوام بکن رسول خدا دوی ناهون پرن مسلمان و مسلمان و ور پر ببن وقا قرشو قاله لسر آوه بند بیجه او اوی ترسا مسلمانا جدل کافرا در بکوه حدیث دوام اوی حدیث ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم اوی ترسا مسلمانا جدل کافرا در بکوه کافر ج مسلمانا وی نترسن چونکی کافرا جاری پشتا مسلمانا خنچر کریه مسلمان جهف داخستنن پاری کرنن جهف وقت تاندنن جهف دانن آلی کاره چه بکه سر مسلمانا چه بین سر مسلمانا اوی بینن امتا اسلام وکا نانکی توماریه وکا نانکی ساغه ایسانکی ببیج از وی نانه هانه بخم بجارکی یاوی دویوی بقلشه وک نانکی تندوره یا جی نانکی فرنه نانکی تمامه یا وی دوی بقلشه یا جی وی نکاربه نممکنه وی نانه هانه بخو فقط چواده که وی نانه هانه مرف تری پاری دکه جبونا که مرف کاره بخو ها کافر جیرو مسلمان ها پاری دکن بناوه رنگا بناوه ارقا بناوه زمانا بناوه مذهبا وانجه و دد آلی داینه بناوه ولاتا وان بناوه بازارا وانجه و ددن آلی داینه پرچه کرنه به وی شکلی هجومی مسلمانا دکن اوی ترسا مسلمانا زدل کافرا وی در بکوه مسلمان دبن کوله دنیای دوام دکه حدیث ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن اوی وهن تیکه و قلب مسلمانا رسول الله علیه الصلاة والسلام دبیجه نخوشی کی پیس نخوشی کی برباد وی تیکه و دل مسلمانا مسلمان مغلوب وی نخوشیات هندر خدانن مغلوب وی خوی خونن مغلوب وی اخلاق خونن وی وهن تیکه و قلب مسلمانا ناوی وی نخوشی جی وهن گلی برا وی وهن تیکه و دل مسلمانا وهن چیه؟ صحابه دشونا مدا پرسیج رسول الله علیه الصلاة والسلام نه پرسیانا من مراق برا عجب اف وهنا چیه جمرا بگو تا خوازی موی وهنش دل خباوی تانا براف تشتیانه نهاتانا سریمه سبب که تشتیق وای مد حدیثی دا گوش سریحتانی بنی او پریشانی او مغلوبی او آفات و مصیبت که بسر مسلمان داته کافر مسلمان مغلوب دکه وان بچولا دخینه خانیه وان سر وان خراد که مال وان دشوتینه رزیل و رسواد بن مسلمان سبب وی وهن دکه و دل مسلمانا قیل وما الوهن یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات پرسینه وهن چیه ببیجه جمرا برا امت وی وهنیش دلی خوبا ویجه آزاد ببه خلاص ببه خوشی خلاص بکه جوان مصیبت آنه وهن چیه حبیب خدا رسول خدا تعالی گوت حب الدنیا و کراهیت الموت وهن اوه حس کرنا دنیای و ترسا مرنه روا جمرنه آویا اوی تیکه و قلبه و هونه بدن پیوانا آب وی شکلی هون مغلوب دبن هون پریشان دبن اف حالی هانه پریشانی آهانه وی ورسره و حس کرنا دنیای از دنیای توب بکم از مال توب بکم برا از دولمن ببم برا ناو دنگی مدر بکوه برا از تیر خواری بم دین جمرا چویه اسلام جمرا چویه قرآن لکدر مایه جمرا نمراقه او برا تشتک بمنه برا حیات آمنا لکس حیات آمنا خوش حیات وی سرحت آمن برا خرا نبه اجمرنی جزی برا آوان تشتیحانه وی وره سری امتی تحلیل اوه گلی برا تشخیص اوه لازم مروه مسلمان مروه مؤمن وی تشتیانه جه وقتینه گلو ایرو اف چه تشتاتی سری عالم اسلام امت اسلام بنی رسول الله علیه الصلاة والسلام 1400 4 سال بری وی تشتیانه جمرا گوتی ویج هر داره
وی کافر وی هجوما بدن عالم اسلامی مسلمانا چار طرف دنیای ایرو بنر امریکا لویالی دنیای تیر لید خطی ویالی دنیای روسیا لویالی دنیای تی ویالی دنیای کافر دنه بهورا تمام وانانن تین اما بهورانن هنک واندشینن ایکو نینجیانی یهودی ها کذا چیش وان عرض اسلامی هی چکار وان ولات اسلامی و مسلمان هی جوی دره ددن سرتی وی تشتهان دناوا مسلمان دکه کا غیرتا مسلمانا کا عزتا مسلمانا کا ایمان و باوریا مسلمانا ای دین ما وی تشتهان اجمد خوازی گلی برا پیغمبر علیه الصلاة والسلام في حال اجماع قبول ناك لازم ام وهنيج قلبي خباويجن ام وهنيج دلي خباويجن في حسكرنا دنياي و ترسا مرني ام جدست ايوان هر دو تشتان پریشانن ام بري خبدن دين خو ام بري خبدن مسلمان تيا خو بري خبدن كتابا رب خو جبوي خاطرك ام بيجن عزتا خو ام بيجن شرفا خو ربي ما فياج مد خوازي قلي برا پیغمبر ما فياج مد خوازي مسألة صحبات إذا جيكو مسلماتين هن ميجو روجي وحج وزكاة تانية لازم مسلمان لديني خودي درب كيفن العزت وشرفها خودي درب كيفن ببن عزيزي سر روية دنياي چاو خداي تلا وعزيز كرن في عزتها خوش دستي خبر ندن خب دستي كافرا وبر ندن بسبب مال دنياي ملك دنياي حياة دنياي حتى شو وقت يلي برا حتى كن يمد في حالي دابن حتى كن يمد كول دنياي ببن عمل بي دنياي بازن حتى شو وقت همه جمرني جبر مرني همه خدمت ديني خدای تعالى اسلامي امر رفن حتاني شو وقت الدنيا دا جي زلت زليلتيه ايجاد اخرت دا عذاب خدای تعالى عذاب جهنمي ام وقت في وظيفه خنكن درد ما پر گلي برا برينا مجي پر كور پر غدار تشتي کو دوي نقطه دام جورا ببيجن گلك و گلك لازم هم هشيار ببن ام هشي خو بدن سري خو ام ورن سر هشي خوكو ام كاربن ديسا في عزتا خداي تعالى دائما بإسلام بقرآن ام بخن دستي غيانا بتهواي ناكف دستي ما حتى اني صحبتك دنيا بمن بخير وخشيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته